ugakara ikugeithie evangelist niguo arakwira horo waku ukoretio muno utanoka ukawaita kawanjeri tumuhurire wega nurekire wega muno nurekire wega muno thondekithia mamjwire okay thank you so much. Haya, katoka hizo ndio kawaje ndio dakika imwe arugamirire arume aciake matekwa ringi. Baranyara basho. Baranyara basho ringi. Hamari to makwa ndi gucokera ni mwakigwa ni kire ko master. Dani na ulu. On gucokete ko kila. Ndi na ulu no gutuma abira bisha kwa family ya our friend Betty Bayo Maratigo aria matigo ya momereria muno makiria na mahinya na nitui kanyuria mahoyaga niwe gukorwo ari nao matikoine mothe na ya murathime niguheana ciakwa asha cia family watu kana cia family cia family cia family ino namba 072056 para con Cecilia. Para con Cecilia. Igual que está la corona. Que muy querida na babas. Anda para dar muy querida. Okay, mwana ke wa madi ore kwa kwa mwega 0560 892. Wow. Nani? Na kuwe kore wa ida kawajeni. Wana kama jina ya ninja wa roho ni atuhe 20,000. Thank you so much. Thank you. Mwega muthikiririe na mwirori wa Miaki na Mebe TV guraga neho mucie wigue wi mucie riu ithaka wa njini na kimakiria andu muthenya wa ira o haria kurakire na igongona ria gwicangithiria mutigaire Betty Bayo o haria akirirwo akirugamia kigeithie kirindi nake akiuria ritwa riake arakiuga yagitagwo Karaiko Master kona guthoma maoni me haha Juna ori wakauga atiriri vile amesema jina yake ni Karaiko Master, kila mtu amestuka tondu aya othe makiri haha ingi ni ahonoku Catherine akauga atiriri yani simpe public number ya Betty's mama support huyo mama maundu ni mengi muno andu marakirekereria Liz babu akauga atiriri withaka huwezi kaa kama umefunga adawa akimusha kwa muno maoni ni kama shima kudini maliko